ngikhetha inkosi enkulu yasePhakameni. Esihlalweni sobukhosi obukhulu abasezulwini nginikwe lo msebenzi engazi noma ngizosebenza yini ngakho ukuthunywa kwami ukuthiwa angikwenze. Kodwa ngiyengethembe nje ngethemba lapha njobe kade sifunda lapha empedeshweni mase kuye kwamaphethelweni lapho kusho khona ukuthi akungabi ngokusho kwethu kodwa kube ngokusho kwakho. Ilapho ngiyengethembe khona ukuthi cha okuzoshokeka noma ngabe kubheke eceleni kodwa ngiyengethemba ukuthi kobe kuvela kuye umnikazi wabantu. Ngoba njengoba sikhona nje sizigidi nezinkulungwane size lapha munye umuntu owazi ukuthi esikulandile lapha yini. Thina ngeke siziphakele usho ukuthi mina njobe ngifikela emzini waseNtongane ngilanda into ethile. Cha, ngabe uyasikhulumela nje. Kodwa okusendleleni okuseqinisweni umnikazi wethu oyazi ukuthi lo mntwana wami fanele ngimnike lokhu nalokhu nalokhu nalokhu. Njengoba nami senginikile lokhu ukuthi angimphathele lenkonzo yakhe. Utema kufika lelizwi lokuthi uNkulunkulu uthi ngamphathele umsebenzi wakhe. Ibe kade kungokwasemhlabeni ngabe kusengingekho. Kodwa ngoba kungokwasezulwini ngibe singaqinisela nje cha ngizokhathala khona ngibheke phambili. Njengoba sengibhekile nje phambili ngicabangile kwathi anginike umnyuza wethu angifundele kodwa kwase kubuya kuyangihlinya ukuthi angifundele ukuba mhlasimbe likhona ihlolo elilodwa lingasuka emahlonini amaningi angembethe. Angazi ke noma likhona elisukile kodwa ngisenalo uvalo ngesaba. Ngicela nje ukuba ngingene kahle emsebenzini kaNkulunkulu ngehlabelelo sika 222 othu abathathu. Othu abathathu. Sona ngiyacela ukuba uNkulunkulu angivumele ukuba ngingene emsebenzini wakhe anginike wona. Ngomlandeli wakhona Yeah.
uNkulunkulu omkhulu wasephameni benami ngizama ukuthi uNkulunkulu angivulele ukuba ngene kahle emsebenzini wakhe. Nomsebenzi ke mina njengami ngiyengawuboni ukuthi ngizongena kanjani kuwo. Kodwa ngoba sesikhulumile sisonke ukuthi uNkulunkulu akasiphe akaphi inhliziyo zethu ukuthi silizwe izwi lakhe. Ngibona ukuthi akakho noyedwa osele kule nkulumo ibe sikhuluma sisonke. Ngoba ivesi lokuqala mase libheke phansi lithi yipha Nkosi inhliziyo zethu ukuba silizwe izwi lakho. Kodwa mase wehla sibili siqondana nawe ngqo nami futhi ngqo. Lithi yipha Nkosi inhliziyo yami ukuba ngilizwe izwi lakho. Manje ngalo ndlela kuyakhomba ukuthi njengoba silapha sonke sizicelela ukuthi uNkulunkulu asiphe inhliziyo eziliswakhe izwi lakhe. Engaqala khona nje ngaqala ukuthi ngiyabonga kuleli thuba engiphiwe lona ukuthi angisebenze umsebenzi kaNkulunkulu. Ngoba amehlo yami ngibonga kakhulu, ngibonga ngoba amehlo yami ayawabona amakhosi yethu phambi kwethu ehlalweni sobukhosi. Ezile nawo ukuzowubuka umkhumbi wasezulwini noma uzobuka umkhumbi wesihlalo sasezulwini. Engeke ngisho ukuthi kuyangidabukisa kuba ngiyasaba ukusho lokho ukuthi kuyangidabukisa kuba amakhosi inkosi ekhona ngathi noma inkosi engayiboni la yakulelizwe esizweni sakwaMdluli ekuyona inkosi ebenza isivumelwano namakhosi amabili kwase kuyahlangana kwaba ngamakhosi amathathu. Inkosi yakwaMdluli yavuma uma amakhosi inkosi yakwaGumede lapha kwaMduku nenkosi yakwaNgwane la esikhona bakhuluma bona bobathathu ukuthi cha Nkosi yakwaMdluli ngoba wena sumvumile uNkulunkulu ukuba ngene endaweni yakho, sivumele nathi ukuba sithathe abantu bethu siyobakhonzisa endaweni uNkulunkulu eseyikhombile esendaweni yakho Mdluli. Yase yavumelana namakhosi. Esikhathini esiphambili eside kube iminyaka impela ethile besuka abantu bale nkosi yakwamnyeza, basuka abantu benkosi yakwaGumede baye enkosini yakwaMdluli lapha ekhaya kuthiwa kusemziphathi khona. Kodwa ngikhumbula lakho leli khaya esikulo akulona lama eliqalwe lamakhosi anganene. Khumbula ukuthi leli khaya esikulo laqalwa umqali walendlela okuNazaretha. Kwabeke kwahlala isikhathi eside ukuthi sasingabafana impela. Kukhona esiyinge sasilapha sibiyelwe ngelokuza ngalokho kuthiwa indibile ngasi ukuthi kubizwa kanjani. Sasiye simaqhamuka kwakuyidenge konke lapha. Kwakukhona ihlahla ezimbili. Khumbula ukuthi kwakukhona isihlahla lapha nesikhulu somkhuhlo nesihlahla somvunguthi. Kodwa mase sizokhuphuka la qhamuka ngalena nenkomo sigijima sithi siyofuna ukuba siyohogela umoya webhasi maguzumbela sahamba lapha. Asifika khona la. Bese siyayala ukuthi hayi ungadabuli lapha. Uma badabula lapha hayi ngase kwesinye isikhathi ushwabane
ungabusakwazi ukuhamba bese ngithatha ufamele bese siyadeka-ke siyayule sishonele isikhukhuza ngoba sasisatshisiwe sasiyaliwe futhi kwathiwa indawo esingadlaleli kuyo ngoba yona yayinhle kudlaleni ngoba yayisiyingi nje yenziwe yabasiyingi yasibe ibhuqu nje sasingangena sihlale khona noma sixoshane khona ngalo ndlela kodwa sasiyaliwe kodwa cha asingadlaleli kuyo kulo mvongotho engikhuluma ngawo kwaze kwasuka indoda yakawukhosini okwakuthiwa nguMahiza yasinayo sizoshoka lapha sithi yenza ithempeli ukuba kusontele khona kodwa yayingeyona iNazaretha yayi angazi noma yayimishani noma yayi kanjani kodwa yayisisontisa lapho ngoba umama wayehamba nami bese sifika siyangena lapha nesonto kodwa ayingesabatha kusho ukuthi nayo yayinqikelena ukuthi mhlasimbe leli bandla elisonta lapha ingase lithathe lisondele kuyo kodwa kwenzekanga ngoba yayincike entweni ephidlakho nje ongekho lutho emelana nakho phambili amen yagcina-ke yakhathala ngoba kwakuyilesi sikhathi uma ngizwa noma sengikala manje lesi sikhathi ezadlilwa kakhulu iy'nkonzo ezazikhona ngenkonzo yobuNazaretha wasecabanga naye ukuthi uzoyibangisa lapho ukuthi isuke lokhu wasukela lapho akuzange kwakhiwe umuzi kodwa isikhathi esiningi ngoba amakhosi ayivumelene ukuthi abantu kabaye emziphathi noma sokusenkanyezini manje babe ihlupha abantu benothando kakhulu besuka phansi le ekugcineni kwalelizwe lakwaNgwane asuka phezulu le ekugcineni kwalelizwe lakwaNgwane ngoba kwaGumede besuka phezulu le ekugcineni kwezwe lokwabo kodwa bahambe baye enkanyezini bayosabatha khona babuye bese la behamba nazo ingane bahambe bayidonsa zibheke khona befuna ukuba kogcwaliseka ukuthi uNkulunkulu sefikile ezweni lamakhosi amathathu lapha ngikhumbula ukuthi ukuze ugqame lo muzi uqanyiswe inyanga ezulu ilanga lizange liwugqamisa bayazi abadala kwakude kwindaba nje ukuthi khona indawo kuthiwa kuseNtongane ubaba mkhulu wathi kuseNtongane noma iNtongane kodwa waze washintsha ilanga lingazange liwakhe lo muzi kwase kufika inyanga yezulu yasithi hayi eyayikhuluma nabo ke abashumayeli ongobese nabasizi ababesiza oGumede ukuthi hayi sikuyabonakala ukuthi kufanele kwakhiwe ngikhumbula ukuthi ngizwaniqala lapha umfundisi lo namhlanje sekungumthetho wathi zimbiza ukuthi ungubani kodwa uNkulunkulu wakwenza ukuthi akashintshe abe ngumthetho ngithemba ukuthi wayishintshela yena kodwa ngibona ukuthi kwaba usiko nosiko elwazi lafika lapho ukuthi akashintshe wafika lapha kuyihlathi selikhona ke ihlathi khumbula ukuthi inyanga ezulu yaqala ngapha yasicabisa yaqawulisa kwabheka le bekhona bangabavangeli umfundisi umthetho manje ngiqonda ukuthi batwana bahle njengoba lo muzi usukhule suka ngaka nje awusukanga kude kakhulu usuka nje manje
nenyanga nawe uyishiye kusewumuzi nje omncane kakhulu usanezindlu nje ezibalwa ukukhumbula ukuthi indlu yayilapha kungeyayinyanga izulu kwakufakwe nje uhlanga yabona kwafakwa uhlanga wase kupholishwa lokuzwa ngocement yayizisho ukuthi oh lokhu mangithinta nje ngithi ngeke nje kuvomboke ngoba yuhlanga phela le ibuyishayithe ukuthi gugu ida kodwa la umuntu wasezulwini ngoba wayekwase yakwenzakho esikhumbula ukuthi uma sizwa ngabadala umqaliso walolu hambo owakhetha leli gquma leli uma eqhamuka le waqhamuka khona ehla esitimeleni noma wehla emalahleni noma wehla sase sikhonte saseshushuwe ilapho ke ngaqondi ngakho kodwa ukukhumbula yakho nje ngikhumbula ukuthi babesho abadala bathi babe emhlangabeza estation basuka khona la wathi ngomunyaka bemhlangabezile estation bafika bamthola babuya naye lapha ukutshalwa khona pineapple kwakuseyimizi yabantu ngaleso sikhathi konke lamapulazi emabhunu kwakuseyimizi yabantu njengoba kwakukhona indawo nje babebiza bathi umdungandlovu lapha babebizwa isigodi samakhosi afika kamabhunu yabasusa kodwa ngaleso sikhathi umqalo wendlela eza kule ndawo bathi wahamba khona lapho wadabula emzini namshonela ilanga sebheke ukuyowela kulomfula ukuthiwa isifanyawo noma lapha hayi isifanyawo lokhuza ngale ebhilinjini oqala ngalo uma sunzowelela esibhicayi wathi nje manje sibuka kwakhona kumuzi bathi kwakukhona umuzi lapho wamkhulu owangokwamakhathini umkhulu nje lo muzi wasiyadlula kuwo wasubona isihlahla nje ngoba izihlahla zazi ngakabiningi kuthiwa ke wasehlala kulesi sihlahla wasethi badawami hambani ningifulekele hambani ngikhulekele kulowa muzi lo ukuba sithole indawo yokuba silale khona ngoba uma silala lapha esikhotheni izilwane zizosidla la isekhona ke izilwane njengoba kuthiwa umdungandlovu nje kusho ukuthi kwakunendlovu kuleya ndawo kunayo yonke inhlobo yezilwane nezimpisi zazikhona impisi umuntu iyamusha ayimhloniphi kuthiwa ke base bahamba labo bantu bashona kulomuzi bafika bakhuleka base bakhuluma lokho abathunywe khona ukuthi abacela ukuthi inceku icela ukuba ayifihle lo mnumzana wakuleli khaya bathi umnumzana walandula wathi cha ngeke mina ngikwazi ukumfihla lo ngoba lo muntu lapha asuka khona hayi ngacishe ungabisiyela umuntu lo zigebengu lezo angikwazi mina ukufihla abantu abanjalo hayi babuyela emuva cha baba kulo mnumzane uthe akavumi ukuba uyithola indawo yokulala sedo hayi kulungile tabani thezana inkuni libase lapha umlilo ukuba sothe kwakunjalo kuqala kwakuye kuthi lapha abantu abaphumule khona noma bayisilungwini noma bayapi ibese bayabasa wasondela eduze emlilweni bawothe nomlilo nakhona ngalolu suku manje kwaba njalo wabaswa lomlilo hayi bahlala kodwa lo muzi ke wawudume ngoba umuntu lo muntu khona into adume ngayo
lo muzi wawudume ngokuthi uma abantu beqhamuka esilungwini noma beqhamuka eThekwini uma behla lapha estation ibese bahamba ngeenyawo ibese liyabashonela ilanga endleleni bangakafika emakhaya ibese bayalala khona lapha ngaphesheya ibese basuka laba bantu le ndoda bathi ke iyabe ikhipha ilokuza insizwa zayo ithi hambani niyothatha zonke lezi mpahla abahleli nazo la bantu ngoba baqhamuke emsebenzini nemali niyithathe konke kwakuyindawo nje edume ngalokho ukuthi zikhona igebengu eziye ziphanga abantu uma beqhamuka niyazi ke abantu baqala babe buya nemvuvunga yama suitcase noma ngamakhathoni baphathisiwe imali igidi zemali ngoba kwakuzigidi noma ku2 rand kwakuyimali enkulu le uma abantu basebenza eThekwini nje babe bakhombisana ukuthi hayi usibani uyahamba emakhaya bonke bazoya kuwe bawuphathisa yena lokho ngasenzeki manje ngoba izinto zokuhamba sezabaningi kusho ukuthi ke maka kunjalo basebelele laba bantu ibese bayafika ke labantu bese bathathela zonke lezi impahla abaqhamuke nazo kodwa ngalolo usuku umzwana enqabile ukubalalisa uShembe khona sathi noma wayisho singekhona lokho ukuthi uzobathuma labantu bakhe ebusuku ukuba bahambe bayohlasela lapho bathathe lezi bathi bahleli nje nobaba mkhulu bawotha lomlilo babone nangu siyaqhamuka uma ifika ushuku yakhuleka utawu ngeku yenkosi sengizela kuwe sengizoxolisa ngesenzo engisenzile uma ngifika la befika abantu abathumile ukuthi abacela indawo ukuthi ngukhoselise ngase ngithi mina kayikho indawo sengizoxolisa manje ngoba lapha ya ekhaya la kwethu ngisuka khona izindlu zonke sezingene ezintuthwane akusekho umuntu osenethuba lokulala shingane ziyakhala manje zilunywa zintuthwane ngiyabona ukuthi lokhu nceku kuvezwa uNkulunkulu ngoba ukuxoshile uyinceku kaNkulunkulu sengiyacela ukuthi baba uhambe nceku uyoyithola indawo sizofika sikulungisele wathi umqalisi walelo hambo cha ngiyazwa mntanami kodwa ngisekuya sokulungile khona lapha engilele khona ngoba sesiza salala nabantwana kodwa ke ngakutshela khona ayiphindela sezophela intuthwane ngoba uNkulunkulu ibefuna ukukukhombisa ukuthi kaxoshanga mina uxosha uNkulunkulu uqobo lwakhe ke mabe buyela ke zabe seziyaphela lezi ntuthwane balala bavuka kubaba omkhulu nabantu bakhe bayithatha imithwalo yabo babeza khona kuzo lezi ndawo zakwaNibele nandawo komnqobokazi wayehluleke endaweni inkosi yakwamduka dabule khona noma ebheke kwaNibele noma ngabubheke enyakatho le lapha yayingakabikho impande kodwa wayihamba nje ebheke emseleni kanjalo umzo wakhona themba ukuthi waqambe ngaleso sikhathi umzo wasemseleni esiboniswe lapho kusesibonisweni khona ngisho ukuthi le ndaba esikuyona ikude la isuka khona
le ndaba ikude la isuka khona ngelinye ilanga noma ngezinye izinsuku xoxelwa indoda kwaMdluli yakhe lapha kwaNibele ithi sengumfana lapha iqala nje ngoba abantu baqala babelusa baze babe bakhulu bangakayi esilungwini ithi ke le ndoda yayilusa inkomo siyingqwele nje kubafana lapha iqala ungena ebhungweni yasi yagula kulimpela kakhulu yazi yadlula emhlabeni kwakusekhona umqalo lo yazi yadlula emhlabeni ithi le ndoda ngahamba ngayingafika endaweni lapha engazikhona ukuthi indawo enhloboni kodwa ithi ngathi uma ngiqhamuka kuleyo ndawo ngahlatshwa ugesi ukhazimula kwendawo yalinganisa yona ngogesi ngoba siyibona ugesi usukhona manje kodwa nje yona yathi ngabona ukukhazimula engakaze kubone la emhlabeni kodwa kwase ukuthi wangiqonde ngqo ngukho uthi ngathi uma ngiqonda khona uma sengisondele eduze lokhu ngibiza lo mbane ngathi mangithi ngiyabheka ngafika impandla yendoda lokukhanya lokhu kusuka empandleni yendoda ayike uma ngisondele yasifika ithi le ndoda enokukhanya elokhuzaneni ekhanda yasithi awu mntanamsula uthi ngavuma ngathi Nkosi sengila yini ukukulethe lapha angazi la wasethi uyangibona mina uthi wasethi hayi ngiyabona nje kodwa angikwazi uthi wasethi ngishembe angithi khona ushembe omaziko esefikile ezweni lakini ohambe tshela abantu ukuthi abakhonza uNkulunkulu na ithi ke le ndoda ngabe sengiyavuma ngathi sengake ngambona ngoba uthi kwayithi mayifikile babamkhulu la bese bahamba bangabafana hambe esontisa lapho wayiphumula khona nabo bafike babuka ukuthi lo muntu umuntu onhlobo uthi mase ukuthandaza kwathi bese bakha umkhali ngezandla bengafuni ukucimeza mase ukuthi akucinyezwe bafuna ukubona ukuthi yini kuthi ke ngelinye ilanga singabafana simlandela ehamba ephumula ebhekela kwaMnqobokazi kwaba khona indawo lapho waphumula khona aqhamuka abantu wasethi uyabathandazela labantu wasevele nje uthi ke ngoba sasakha umkhanya singacimezeli sabona efutha umoya wakhe ufuthele emakhaleni kulo muntu ogula asizwa lo muntu yakhala khala waqhamuka phezulu lo muntu ngokumfutha nje ngomoya uthi ke kwakhala lento kwase ukuthi hayi sengiyahamba uthi wathi hayi hamba akuyondawo yakho sengivela lapha ya ibesethi lo muntu uthi ke ibesithi le ndoda kule ndoda kwaMdluli cha kulomfana kwaMdluli ngoba wayesengumfana lesuka hayi buyela emhlabeni sesizobonana emhlabeni uma sengifikile njoba ngilapha nje ngisalungisela ukuba mina ngithunywe ngemhlabeni njoba ungibona nje
nginje uthi uyangibheka ungabhekeki ubufakazi lobo ngizothi mase ngifikile emhlabeni ibe soyibona lempandla obona lokukhanya kuyo. Uthike wasethi lo muntu yabona mase ufikile ngoba sebakhona abantu abagcwele lapha kini njengomuntu osuzongcwatshwa ngoba wena suvuyile uma uvuka lapha ya esithunjini ubuyela bese usutshela uma wakho ukuthi akahambe akukhiphele inyosi angithi khona inyosi esiceleni endlini yakini uthi ke lolokhuza lomfana yebo baba sikhona uthi lezi esebhodweni uthi ke yebo sikhona niyazi ke abantu babezonke inyosi abantu bakha uthi ke buyela ke emhlabeni bese uyamtshela ukuthi akakukhiphele inyosi bese kunika ilokhuza iqa elingamakanda akakuniki ilokhuza uthi mase lidlile ke lelo lokhuza wobe ke suyaphila ngoba lokho kukulethela kuzawuphuma sokukhishwa lezi zinyosi. Uthi ke lo mfana ngase ngibona sengibuye emhlabeni angibonanga kodwa ukuthi ngafika kanjani kodwa ngakubonakho nje ngathi mase ngimbula ingubo sebengibula engutsheni sebebona nginyakaza ngase ngibona abantu begcwele endlini abaningi mangibabheka ngababona bayakhala kodwa ngase ngiyanyakaza ngavuka ngaqonda kumama ngamhlebela umama ukuthi sengibuya kwenye indawo kuthiwa ngitshela ukuthi ngikhiphela iqa leyinyosi kulezi nyosi ezilapha ngaphandle endlini busiyanginika bese ngizozidla kwasiyaphuma uthi kwasiyaphuma unina ngaleso sikhathi wasoyikhipha lezi nyosi akasabanga nokuthi izokulunga wabuya nalo leli qale lamaqada noma lamaqhimileli kanjalo wafika sephethe ngazange asho lutho ngesikhathi ephuma kulabo ababemgongisile lapha endlini wavela kusho lokho nje wasiyaphuma uthi ke wasenginikeza umama ngasingalehla le ngazihla lezi nyosi ngezwa hayi sokuyaphenduka lapha esini ngasithi mama ngicela ukuba ngiphumele phandle ukuthi ngase ngiyaphumela phandle wangixhasa umama ngaphumela phandle ngoba ngase ngikudube nje kungaseyona into engase ngiphile phumela phandle ngafika ngagabha phuma lezi nyosi aphume into ingabukeki uthi ke ngaleso sikhathi ke sengilokhuze ngase ngiyabuyela endlini silwana ke sifana nenkomo okuthiwa inkonkoni bazasa banenkomo uthi ke ngakulolu hlangothi elele ngakulo ebhekise ngakhona ubuso ngoba uzothi mawuqhamuke ibe siyabona uzofika uhlala eduze kulo bese uthatha umkhonto lo ozobuphethe bese igwaza ohlangothile lapho ugwaza khona inkomo ngalesikhathi kuphuma igazi uthi ayizukunyakaza ngalesikhathi kuphuma igazi wobe siyaliphuza leli gazi ngoba igazi lakho kalisekho sengifakela igazi lakho ngegazi lalesilwane uthi ke ngakwenza lokho ngafika noma ngisaba ukuthi ngoba phela inkonkoni vele ke into kodwa uthi yayisencane yayiseyibhodlwana nje lenkunzi yazi inkonkoni uthi hayi ngacathama ngenza lokho ngafika ngahlala ohlangothini ngase ngigwaza lase liyaphuma igazi engizela ngomlomo ngiphuza igazi
yafa ngokondlela uthi-ke nasikhathi siyifile uzobe siyahamba uye ekhaya phindele ekhaya ufike ubophele iy'nkabi ibese uzoyithatha nempela ngakwenza lokho yafa ngayishiya ngase ngibuyele ekhaya ngafika ngasuka ney'nkomo lapho ngoba kulapho abakwazikho la kududuma la ikhona lelichibili la nesituli nje sikhona ngiyasazi nje mina ngoba sake sakha labantu wathi ma engitshela ngale ndaba ngase ngesibone lesi ngoba sasiseduze lapho babawayekhe kodwa abafana wathi abahambe neenkomo babuyele nazo ekhaya ufike wabophela nenkabi akaze asho lutho nakuyise ufike wabophela lezi nkabi ezimbili dosi wawusihliphi ayidosa wadalula khona la baze washona ngale uthi angicelanga namuntu ukuthi uzongilayishisa lesi silwane uthi ngafika lapha ngafika imesi iy'nkabi ngasidosa isilwane ngasifaka ehlipini ngayikhuza iy'nkabi zashona ekhaya bangibona ekhaya sengiqhamuka nje nenyama leyo ho fana suyithatha kule nyama engakanani cha ngiyithatha le engilusi hawu ngoba wena uyakhuluma wathethe amandla ukuba ubulali lesilwane wase lapha balandisa ukuthi ngithunyelwe kwathi ngihambe ngasibulala lesilwane ngiphuza igazi laso uthi-ke amadoda ayehlalisa uyise ngokuba phela nakho bese ubonakala ukuthi somuntu osofanele ongazo base bayihlinza-ke bese yadliwa uthi-ke waphela lapho-ke ngakhula-ke ekukhuleni kwami ngangazi ukuthi uma kuthiwa khona inkomo noma inkunzi ofanele ukuba ifundiswe igaxwe ijogo ukuthi ingase mina ngizingele ukuthi ngizoyifaka intanga ngangivele ngiqonde nje ngiyibambe ngopondo uma sengikhuluma kanjalo sebamazi-ke umuntu kule ndawo kwanibele umuntu ibebamba iy'nkunzi ngamandla noma ngabe ngayifuni ukungena edibheni kodwa uma sekwayibamba nje ngopondo izongena edibheni noma ngabe inkunzi engakanani uma ukuthi ufuna ukuyifaka ejokweni uzoyifaka ngalelo langa ejokweni ayifake egejeni ilime uzoyiphumula seyithambile indoda yakwamdluli owakuthiwa uSimiyoni ngangena bamazi hayi lo mdluli uSimiyoni khona indoda esakhe nayo ihambe nje kulo nyaka ophelile noma ulanyo lophelile usho ukuthi-ke nangokucabanga kwayo yase yacabanga ukuthi hhayi lamandla enginawo kusho ukuthi leliyagazi lalesiyasilwane engalidlakho kusho ukuthi ngisebenza ngawo la ikhulile-ke le ndoda iziyahamba nje impela siyikhulile kodwa umsebenzi wayo nje ibe kuyilowo ukuthi uma unenkunzi ofanele ukuba noma inkabi ofanele ukuthi usebenze ngayo ulime ngayo ibe uyithumela kuye ukuthi akahambe ufundiseke ya angayibambi ngentambo vele nje ayibambe ngophondo ingene ejokweni shaye inkabi zihambe le khona lapho kulo lelizwe esisho ukuthi uNkulunkulu omkhulu wasephakameni wathi mase sokufikile ngake la wasiyabona ukuthi yiyo le ndoda wayibona emazweni angawazanga kanti kusezweni elibizwa ukuthi kusezulwini
ikhuleke le ndoda isebenza njalo kusho ukuthi kuze kwaphela nje lawo mandla ngokubonakala ukuthi hayi siyikhulile ngoba noma iyayigawula amahlahla ibisi ba isikhathi esiningi yayivela igawule nje noma likhuluma ngokungakanani ivela ihudulule yolibeka lapha efisa ukuba libe khona akukho kwakumhlulu kuba angakwazi ukuba akuqukule ngamandla akhe uNkulunkulu wasemnikile amandla yalesi silwane ukuthi akaphile ngaso sikhuluma ngoNkulunkulu wakule ndawo uNkulunkulu wakule ndawo umqali walolu hambo uNkulunkulu omkhulu eqala sizokuthi eqala ukufika kule ndawo ekwalokhuza wawenza umsebenzi owafana nomsebenzi njengoba abaningi besho bethi lo esinaye uJesu waseNazaretha njengoba uJesu wavalelisa isikhathi ehamba ukuthi hayi ngisahamba ngisonicelela umuntu abantu abaningi ababonanga ukuthi uzobuya ngaphi ngoba namanje basacabanga ukuthi uzobuya alande ibandla lakhe angazi ukuthi lelo bandla azobuya lilande ilona liphi ngoba amabandla semaningi kangaka sokukhona no tie shop manje ya amabandla wona sokukhona no sifana naye igama lebandla njalo ukuthi wonke lamagama iliphi ibandla azobuya zolithatha ngoba bathi uzobuya balindile abantu abaningi kodwa lokho engizwe ukuthi noma sifunda lapha eBhayibhelini okwenziwa uJesu nobaba mkhulu wafika wakwenza ezweni lokanibele ukuba kuzaleka umuntu engenawo amehlo ungabonakali ukuthi amehla kuphi mayifika lapha eMziphathi kwasuba khona indoda eya kuye kwaNseya le asiyobika ukuthi baba ngithola umntwana kodwa lo mntwana akubonakali lapho khona amehlo bonakala nje ukudikiza kodwa bekungakhomba ukuthi lokho kudikiza akho ngase ngoba ku11 nje sethawu tanami kuphi ekhaya asethi kungaleba kwakuseduze kwasemzibani base bahamba baya khona mayifika tike baba uye lo umntwana esimtholile semncane phela kwakusenensukana nje uthi-ke basedo kulungile mlethe la kuthiwa-ke wasehlala ubaba mkhulu esizeni ngoba lapha izindlu zethu besiyisinda nje kuze kuyophumela lapha ulongo noma isituli kube khona isicawu noma kuthiwa isisa sokungena endlini uthe wasefika seyiguqa khona wasuyebiza ngengane wathi iletheni la athi wasuyeletha nomnumzana baba mkhulu mayifika lapha baba mkhulu seyigonile athi wase thumsela amakhe esandleni wasependa la esizweni sendlu emnyango wathi wapenda wasuyashilisha la wasebuya futhi suyaphinda wapenda futhi wasuyashikisha futhi la wasubuya futhi yashikisha enganeni la wasethi-ke kulungile-ke hamba-ke mntanami uNkulunkulu uzosebenza kuthiwa le ndoda kaNsele unina walengane wasa kusasa ekuseni wathi ngoba amadoda kuqala yayengangeni lapho kulokhuze
umama asanda ukubeletha yafika nje imemnyango bese iyabuza ukuthi nile kanjani wathi ke kusasa yasiyafika siyaguqa lapha eminyango lendoda konsele sithi awu nilele kanjani mama wengane na uthi ke wasiyamveza ngoba nawo mama seyibonile ukuthi ukhona umehluko esedlule akaze wamtshela ukuthi ingane siyabona kodwa wavele abantu wavele wayiveza nje yasiyabona indoda ukuthi hayi sadalekile amehlo sakhambile namashiya lawa ngaphezulu kwamehlo sokuyakhomba ukuthi nanka amehlo sakhambile leyo ndoda nje bagcina bayibize ngegama amagama amabili sikhulile bathi linye umhlekude ngoba bathi babesho ukuthi musho maye kude kodwa mase efike eduze amehlo yakhe athanda ngathi abuka ngokusheshsha base bethe linye ufiliza ngoba amehlo yakhe abuka ngokufiliza kodwa emini akaboni kahle kodwa ebusuku wangatoshinayiti esinyameni ukhona namanje ngiyaphosisa uma ngithi wayengatosha ngoba vele ukhona namanje le ndoda yakwaNsele eyatholakala ingaboni emehlweni vele ukubuka kwayo kuyafiliza nje kuyafiliza ngoba yaqhamuka amehlo endaweni okwangafanele ukuthi angasaqhamuka khona lokho ke sisho ngakho ukuthi thina sinabo ubufakazi ukuthi uJesu sowafika ngoba kwenziwa uJesu sokwenzeka baba usemakhosi sembona ukuthi lapho kunginika ukuthi kangisebenze khona umsebenzi wasezulwini sembona sokufika lapha baba esinamandla ukuba ngubuyisele ehlalweni sobukhosi inkosi kusiseni ukuzwela inkosi kusisi amokwebala siyobuyisela umsebenzi ngesihlabelelo sesine hlabelelo ngesesine siyobuyisela ngawo umsebenzi kaNkulunkulu yiza namhla yiza